sam Petra i dobrodošli nazad na moj kanal u Vlogmas broj 17. 15 do 9 je, kao što možete vidjeti, već smo spremni, malo za promjenu šminka. Ona maskara Sephora, mala probna, stvarno mi se jako sviđa. Na ustima nisam sigurna, mješavina neka, kikolovka i Avon ruž, nemam pojma. Ne da mi se sad gledat. Ovo je styling, ova košulja haljina, ove sa srčekima najlonke. Starke i još ću gore obući kaput i crnu torbicu. Mislim da će mi biti ok, da mi neće biti zima, nadam se. I to je to, krećemo. Idemo prvo na doručak jer gladni smo od jučer na večer. Nju je krulio želudac cijelu noć, a meni sad ujutro od kad sam se probudila. Iako, znači, nisam uopće mogla spavati, poludila sam. Sat vremena sam se mučila, meni se tih sat vremena činilo oko 5 sati. Imamo tu kao mali frižider u sobi i on se cijelu noć palio, gasio. I imam toliko lak san da se na sve budim. I svaki put kad sam ja utonula u san, opet bi me to probudilo jer bi kao onak jako se glasno ugasilo i onda bi bila tišina i onda bi se opet upalilo. I osim tog zujanja zvuka proizvodio je neki zvuk ko onak da kapa polako, kap, kap, kap. I ok, mislila sam to je vani, kiša pada, ne mogu niš povodom tog napraviti. Ali kao bilo mi čudno kako su tak slabi prozori, jer ne čuje se buka od auti u vani. I onda sam shvatila da to dolazi, onda sam mislila da je iz kupaone, onda sam shvatila da je to isto iz frižidera. Onda sam ga samo iskopčala iz struje i onda je napokon bila potpuna tišina i uspjela sam zaspati. Tako da spavala sam nekih 6 sati, nema veze. Idemo, ne spavam mi se, odmorna sam, gladna sam, idemo otkrivati Lisabon, hranu, nešto, krećemo. I evo, full outfit, nisam sigurna koliko mi se skroz sad sviđa, ali nema veze. Ne volim ovu torbicu jer mi je preduga, ali dobro. Tek smo se spustile, već se vraćamo nazad gore jer smo vidjeli ženu s kišobranom i da, pada kiša. Super, ne prejako, ali bolje za svaki slučaj da uzmemo kišobran. Ovo je naša zgrada. Izvana, s nekim pločicama, starinska. I odmah idemo danas prvo u podzemnu. Tu smo na ovim aparatima kupili karte za 6,45 na 24 sata. Inače jedna vožnja 1,5 i vrijedi nam za bus i metro. I tu sad ulazimo. I evo ga. I evo nas, na toj nekoj zadnjoj stanici smo izašli. Gdje i svi, sad moramo ići na bus. Fora je ako imaju označeno, znači tu se ide za autobus i tam za ferry, onda iza za vlakove ili za promjene, ne znam koja fora. Zašli smo tu van, pada neka sitna dosadna kiša. I sad idemo na bus. Tu je iza stanica za metro. Preslatko je ovaj stari tramvaj, prošao je sad upravo pored nas. Lupa kiša se pojačava, ne znam koliko možete vidjeti. Svuda imaju ove romobile i opet pada glupa kiša, ali tu smo došli sad, mislim da je ovo neki centar. Ne znam kaj je ovo točno, ali neka lijepa zgrada. To je neka crkva ogromna, mislim da je to negdje i samosto, nemam pojma, uglavnom predobro. Ona ide boli u brigu, ostavila mene. Diva baba ide. Baš je sve brdovito. Ovo tu malo ukrašeno, pa tu je Starbucks čak, ali ne zanima nas to mainstream gluposti, nego idemo u nešto izvorno, pastéis de Belém. Tu je kao oni pastéis de nata, ali originalni. Slatko jako. Ovo je za kuhinju. Znači, ogromno je. Ogromno je. Isuse. Wow. Došli smo. Naručili smo 4 tam. Baš originalna njihova. Znači, to je, ne znam kako bi objasnila. Sad za tajnicima, ne znam, googlajte. Ja sam naručila latte, ona čaj s mlijekom. I ovo nešto od riže, nemam pojma, neki komafin, vidjet ćemo. Kava je dobra. Ovo je ogromno. Od riže sam uzela neki kolačić. Bolo de arroz, tak neš? Ko mafin od riže, a onak, samo biskvitasto, slatko jako.
Ovo tu nisam očekivala, znači toplo je, izvana je lisnato i unutra je kremasta krema koja tipa naša za kremšnite, ali full kremasta i baš se jako jaja osjete, tako da nisam baš sigurna, jesam fan toga. Ne znam kaj je ovo točno, mislim neka crkva, već sam počitala, ovo je baš nekako ogromno. Previše ljudi ima kad te tu obsjedaju, ko u Italiji nešto jele, baš su naporni, ali crkva je stvarno lijepa, jako mi se sviđa. A je, da, to pored je ovaj. Sad mi opet spali, samo sam. Ovo je odmah pored toga Nacionalni arheološki muzej. Evo tu je i planetarij. Aj, slatka djeca malo. Ovo je opet neki muzej, nemam pojma. Neki preflora grafit 3D. Ne možemo prići cestu nego gore preko ovog mostića. Ali ova presmiješna mi je mala kućica kod crkva izgleda neka mala. Ono idu. Idemo tamo do tvornja. Ovo je kao park ispred tog tvornja. Zaboravila sam vam reći za onaj pastel Menato, to je pastel de Belém. To je kao navodno, kažu, ako to mladenka pojede, to jest mlada, da će biti sretna cijeli život. Tak neš, kao uglavnom, mislim ne znam li to još uvijek tako, ali kao da su dolazili, da se znaju često onda vidjeti muž i žena nakon kad se vjenčaju da dođu tu na te kolačiće pojest. Posvuda su stvarno ovi romobili i sada ćemo ići tamo na drugu stranu, ali ne možemo tu preći, nego moramo okolo. Ovo ne znam kakav je kip. Yeah. I think it was like some kind of discoverment statue, something like that they discovered something. I don't know, because I don't understand in Portuguese. Yeah. Preslatko je ovo. Ne znam kaj je ovo. Sam mogla googlat prevest kao, ali čak se može ući unutra, prečudno. Shadow Sote. Evo, tu malo pojašnjenje bar. Što smo izabrali neki dan kad osnovno sva djeca su tu, ne znam zašto i kako, ali toliko škola i svi u uniformama, znači gužvetina. Mi smo mislili da su to turisti prvo. Just wanted to say for my vlog that I'm... Znači ja sam se toliko najela, ne znam ili mi ono krivo sjelo ili kaj, ali nisam nikad do kraja pojela ne muffin od riže. Samo 2 ona i kavu i znači toliko sam full... What's the time is 12? 12 sati je već. Ne, ja nisam uopće gladna, sad čekamo bus da odemo do centra, do tih nekih trgića, nešto. Ali nema se kaj vidjeti u Lisabonu, možda ja imam krivu percepciju, možda sam neuka, ali niš special nema, ne znam.
zašto smo ispusat. Uspavala sam se, koliko je bilo toplo unutra, vruće i žedna sam. Tu smo izašli, sad imamo još 10 minuta pješke. No, it's not sweet, it's with fish. It's just in a pastry. Nice. Oh, you like something like this? Yeah. Wow, nice. Neki random smo ušli dućan, preslatke stvari imaju. Ovo je preslatko, mislim da bi se ovaj prsten sviđao u Kini. Preslatko, neki random dućani. It's so cute. Ok, ove kopije mi se ne sviđaju, a ovo ostalo je jako slatko. Isuse, ovo je predivno. Oh moj Bože. Predivno. Sad smo na to nekom trgu glavnom, mislim ne glavnom, nego nekom u centru. Sad ću googlat kaj da vam znam nešto reći u ovim vlogovima, ne da samo snimam ko budala bez veze. Praça de Municipio. Pa sad, ko hoće nek si googla i prevodi. Evo nas sad, mislim da je ovo sad glavni trg. Isuse, kak je lijepi pogled od tu. It's nice view from there, we can go there. Wait. Oh. Let's go there and crossing. Ah, yes, okay. Praça de Comercio. Ne znam je li to dobro sve izgovaram, ali to je glavni trg. Evo nas, fakat je ogroman trg. O, i oni imaju konja, okej. Ono iza isto nešto poznato, izgleda kao onaj Isus u Rio de Janeiro. Ogromno je, ali čak nekak, valjda zato jer je toliko veliki prostor, uopće mi se ne čini da ima puno turista, ili ih jednostavno nema, ali baš je lijepo. Mislila sam da je ljepši pogled, ali niš samo more i ovo nešto u daljini i brodovi i to je to. Idemo sad još do katedrale. Previše brijegova. Lijepa je, posjećam me na nešto, mi kod Notre Dame, ili tako? Svaki put kad vidim nešto koji smo radili na faksu, osjećam se ponos, radili smo nešto o ovim hotelima. Sad tražimo restoran, pošto je ona pregladna, ja nisam uopće. Uspjeli smo se i sad se već opet spuštamo. Sad smo opet došli do nekog trgića. Mislim da nismo trebali prije, možda je zvone, nisam vidjela ovo još. I tu je negdje bez restorana. Forza Portugal, ali ne novo Hrvatsko. Ni to još nismo bili, ali možda to još smo napravili. Ah, I think here they have Christmas markets. Yeah, nice. It's nice, okay. Maybe they even have ice skating. Do you like to do that? Here? Yeah. Nice, okay, ovo je baš slatko. Advent na 18 stupnjeva. Znači trebam snijega, ne sunce. Ok, tu mi se sad sve sviđa. Prije mi je bilo onak niš posebno, tu je sve lijepo sad. Ok, this is the center, now I like it. Opet smo tu kod neke građevine zanimljive.
Ok, opet neki monument, baš ih ima puno. We can go. I tu idemo jest. Dugo traje. Dugo postoji, to sam htjela reći. Wow, došli smo tu u ovaj neki, ne znam, ovo je bifana, znači samo kao pecivo, it's pork, right? Yes. Sa svinjetinom, kao mekano, fino miriši, ajde, baš me zanima kako će biti. Kaj mi je to? Ok, bifana je bila dobra, sada mi je došlo dalje. Salata od hobotnice i ovo je ko paella sa ne znam čime, uglavnom vidjet ćemo. I evo nas nazad tu. Idemo malo vidjeti kaj ima tim Christmas markets na adventu. Na kraju sve u svemu, platili smo 50 eura. Ok, nije strašno za 3 kao velika jela, svako smo jeli po pola. I ona je uzela sok od naranđe i ja vodu. I ok, malo smo se razočarale, ali bilo je dobro. Kuhano vino, sir, opet nešto od kože. Svakakvih imaju voća i čokoladica. We need to try that one time, pao de quejo. I think it's really nice. But not now, I can't now. Nema niš posebno na tim kućicama, mislim ima hrane, ali sad smo jele. Mislim ja bi mogla nešto slatko, ali dobro. Tako da idem sad još po suvenire i onda idemo nazad malo u apartman, možda odspavat. 3 sata su već i onda poslije opet šetat se po na večer kad će biti mrak, sve ukrašeno i na večer. Ipak smo došli sad još prvo u neku shopping ulicu. Da vidimo kaj tu ima. Yes! Što je slatko. At least something. Oh my god. Did you see Our neighbor, they put the... I just wanted to say, yeah, we can buy this to put as well. It's too big. Yeah. But my mom loves these ones, nutcrackers. Wow. It's so cute. Znači, preslatkih ima ovih slapa i gluposti. I ovih za mobitel, svašta nešto. One su ove preslike papuče. Ovo je nešto Tiger, ali hop se zove. To je u Španjolskoj, tu ima samo i u Portugalu, evo, očito. Nisam to nikad ušla, ovo dobro svakakvih gluposti koje nikad ne trebate, a sve fore i trebamo. Everything's pink, that's for me. Wow, neki ogroman H&M. I tu smo se zadržali u ovom shopping centru 100 godina i po dućanima okolo. Već je 20 do 6, tek sad idemo doma. Znači preumorna sam sad već stvarno. Sad smo u dućanu, to bi bio Ivanu najbolji dio, da sve tu razgledava kaj imaju. Ovo mi privlačno izgleda, med i limun, orasi i cimet. Ovo je da sve nešto njihov božično ili inače specifičan porast što ima. Evo ima mojih Filipinos i prvi put idem s mliječnom čokoladom. Morat ću probati. Ovo je za mene ogroman Reese's, imaju Halloween. Ovo neka drugačija. I ovo ja nisam dugo vidjela, ovo je novo pakiranje. 6:30 je, evo nas nazad napokon u apartmanu. Spava mi se, umorna sam, bole me noge, leđa, sve. I evo mini haul iz dućana. Da vidimo cijene. Ovo je kao Alcampo, ko što ima u španjolskom, samo se to zove Aucan, ne znam kako se izgovara. Znači sve to sam platila 11.55, 11.70, nemam pojma. Uglavnom, mlijeko sam uzela ovo jedno malo da probam s ovim svojim finim Filipinosima koje nisam još probala od mliječne čokolade. Ovaj tu jogurt sam uzela nadajući se da je unutra žlica, nadam se da je, da ne moram tu uzimat. Da imam sutra ujutro za doručak. Ove tu neke, mislim da je to nešto njihovo, probat ćemo. Pokazala sam vam ima od oraha i od cimeta. Uzela sam ovo od limuna i meda, pošto ona rekla da ona te najviše kao voli. I indijske rašiće, ovo nešto kao sir i ovi štapići, kao brusketići, nemam pojma. I ovo me baš zanimalo, to se kao stavi u vodu, pa ko neki
Nemam pojma, zanimljivo mi izgleda, nisam to nigdje tak neš vidjela, pa da probamo i to. I sve ovo kaj smo mi danas jeli, ona zna i ona je probala, jer znači dio Kine, ta jedna pokrajina Makao, i oni su bivša portugalska kolonija, tako da svu tu hranu oni imaju tam i tako da ona je upućena u sve to, doslovno ona nam je tu bila vodič, iako nikad nije bila u Portugalu, zna svu tu hranu i zna sve o tome, tako da puno me toga naučila danas. I jedan poklončić koji sam Kini kupila, sad ću vam pokazati, slatko je kao u ovom pakiranju pa je tako mogu dati. Znači dolazi u kutijici, još ovome unutra i ovo je. Baš mi je taj prsten ona. To je točno njezin stil, fora mi je bio čim sam ga vidjela. Nadam se da će se sviđati, da nema neki takav baš sličan skroz. I u H&M-u sam kupila ovu haljinu, baš mi je fora, rekla sam sad ću to kupiti i Ivan me mora negdje voditi za novu godinu. Bila je samo 15 eura, možda vam ostavim video ili bar slike kako mi stoji, ali baš mi se sviđa, kao je onak baršunasti onaj materijal. Ok, ali ova mi se sviđa sad. Čak nekak znam pa da imam struk i kao dobro izgleda, ja mislim. Ne znam, naravno ne sa ovim najlonkama, tumači, ali ne znam, lijepo mi je i samo je 15 eura. Iako mi je ovo fino, to sam kupila bi još za doma, baš je mekano fino, samo se malo lijepi za zube i nakon par ovih preintenzivno je taj okus limuna. Maramice su predobre, jako mi se sviđaju. Doslovno duplo su manje nego kako su inače te. Imala sam, mislim da od Nivea, ne želim Niveu glupo ni spominjat, s obzirom na one postave koje su stavili i sad obrisali kao se javno ispričali. Ali uglavnom ovoliko je mala, ali je toliko mokra da se sve lijepo može obrisat. A inače sa tim svim drugima samo mi sve zamulja po faci i suhe su skroz. I uopće ne obriše dobro ko ova. I još me iziritiraju i ne miriše tako fino. Ovo je po lubenici, toliko mokro, lijepo i ovo sve je obrisalo. 9:15 je danas rano završavanje vloga. Već sam ga editirala. Mislim da ću zaspati u sekundi. Mislim moram čekati još da se rendera i onda 100 godina da se uploada opet. Opet mi je zima u sobi, baš sam se smrznula ovu noć. I ovu ću, čini mi se, samo se nadam da ću ovu bolje spavati jer sam sad premorena i mislim da ću doslovno pustiti si nešto na YouTube-u i zaspat uskoro. Tako da, nadam se da vam se svidio ovaj vlog. Prvi dan, malo obilaženje Lisabona. Kao što sam rekla, nismo previše istražili, tako da nije bilo previše turistički. Opet s druge strane ne znam kaj tu ima uopće za posjetiti, ali nadam se da vam se svidio. Ako je, lajkajte i komentirajte, pretplatite se na moj kanal ako već niste i vidimo se sutra u novom.